චිත්‍රපටියක්ද? විජයගේද? බලනවද? විජய் ෆිල්ම් බලනවා? අප්පා அவருக்கு விஜயோட படம் பிடிக்குமா பாப்பா? டிவி තියනවා නෙමේ. දෙන්න වැඩනේ. ඊපස්සේ ගාබාලු කල්වබාලු කොහොම අපේ නේ මායි කන්න අමෙලයි කදනේ මම උකුට මම උකුල්ලේ මමත් උදෙන්ම වණන් ඔය වැටි කරනවානේ. දන්නේ නැහනේ. අට මේ හකුළු වලට ගියේ चलो नहीं मोरे तो नहीं मैं मेरे को चाहिए आओ ආඩර් මම වීඩියෝ කරලා තියෙන්නේ. එනකොට පෙන්නන්න. නාන්නේ කියලා නෑවනේ. දැන් ලස්සනයි. නාලා ඇවිල්ලා. නාලා ඇවිල්ලා කොල්ලා. எப்படி சொன்ன அம்மட்டோட கொல்லගේ ලස්සන. விளையாடுறதுக்கான செட்டப்லாம் இருந்திருக்கு. அதெல்லாம் உடஞ்சி நினைக்கிறேன். ஊஞ்சல் மட்டும் இருக்கு. அப்ப நம்ம ஏன் அதை செய்யக்கூடாது? செய்யலாமே. நானும் இப்போ என்னன்னு இது அவ அப்பா வாங்கி தந்தவராம். ලස්සනයි. මම මොනවාරි අරන් දෙන්න. අන්න වොච් එකක් තියෙනවා. ඒකත් ලස්සනයි. දෙනවද මට? දෙනවද? අය පායි කොහොමද තියාගන්නේ? එක්කෙනෙක් බාගේ දිනාලා වතුර නෑ කියන්නේ. කවුද? එක්කෙනෙක් බාගේ දිනාලා ඉන්නවා වතුර නෑ කියා. කවුද? සුකිරි. ඒ කවුද? தம்பி நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் பார்த்தாச்சு. இப்போ நாங்கள் போக போகிறோம். பார்த்தா இவர்தான் ஹீரோ. இங்க ஹீரோ කියන්නේ ஹீரோ இவருக்கு வந்து விஜய் தான் பிடிக்குமா? ආයිද ආයි ලබන මාසේ එනවා ලබන මාසේ එනවා. එන්ජොයි කමන්නේ බය එන්නේ අපි ඔබ සින්දුව කියන්නේ බබ සින්දුව කියලා නටලා ඊළඟ පාර ගේමු.